Učenici su na ekskurziji u jednom nacionalnom parku posmatrali detliće u šumi. Šta su u ekološkom smislu predstavljali detlići u datoj šumi? Ekosistem, biocenozu, populaciju, biotop. Tačan odgovor, populaciju. U ovom pitanju moramo poznavati nivoe organizacije živog sveta. U biologiji imamo dve podele na biološku i ekološku. Biološka organizacija živog sveta podrazumeva građu živih bića od ćelije, tkiva, organa, sistema organa pa sve do organizma, a u ekološkom smislu posmatramo jedinku, odnosno organizam, zatim populaciju, biocenozu, biotop i biosferu. Da bi, u stvari, proces udruživanja jednostavnijih sistema u složenije ne završava se na nivou jednog organizma, jer jedinka u prostoru ne može sama da opstane. Čak i one najudaljenije jedinke u nekom vremenu pronađu jedinku svoje vrste. Uglavnom je razlog za to sam nagon za razmnožavanjem. Pa tako jedinke jedne vrste na jednom staništu koje su povezane procesom razmnožavanja predstavljaju populaciju. U ovom pitanju odgovor bi bila populacija, odnosno to su svi detlići u jednoj šumi kao što bi bili svi mlaslačci na jednoj livadi. Populacije kao i jedinke ne mogu da žive izolovano, tako da u prirodi se populacije udružuju, odnosno povezane su uglavnom nekim odnosom. Daću primer, odnos koji je sam lanac ishrane. Znači, populacija jedne biljne vrste kao proizvođači su vezani sa populacijom neke životinjske vrste u ulozi potrošača, pa zatim gljive koje su u ulozi razlagača i sve one zajedno čine jednu životnu zajednicu. Dakle, više populacija koje su različitih na jednom staništu čine biocenozu. Sad, biocenoza je neraskidivo vezana sa okolinom, spoljašnjom sredinom i ona kao takva čini jedan ekosistem. Različiti ekosistemi čine biome, a biomi se udružuju u biosferu, odnosno biosfera je jedinstvo nežive prirode i žive na čitavoj planeti Zemlji. Najbliža zvezda Zemlji je severnjača, danica, Sunce, Sirius. Tačan odgovor, Sunce. Zvezde su usijana, gasovita loptasta vastionska tela i koja svojom toplotom i svetlošću, u ovom slučaju naša najbliža zvezda, je Sunce i ona svojom toplotom i svetlošću omogućava život na Zemlji. Zahvaljujući upravo tom Suncu, našoj najsjajnijoj i najznačajnijoj zvezdi, za našu planetu važi oznaka da je oaza u tamnoj vasioni. Što se tiče udaljenosti, udaljeno Sunce je od naše planete 149 miliona kilometara. To deci taj broj kao broj ne znači ništa, ali kad bi rekli da kad bi putovali brzinom od nekih 100 km na sat, trebalo bi nam 177 godina otprilike da stignemo do Sunca. Ponuđeni odgovori ostali su, na primjer, Sirius ili zvezda severnjača, da krenemo od nje koja im je poznatija. Do nje bi nam trebalo 430 svetlosnih godina, a svetlosna godina je 9,5, otprilike oko 9,5 biliona kilometara. Do sledeće zvezde, na primjer, koja nam je najbliža posle Sunca, Proxima Centauri, trebalo bi nam pri toj istoj brzini nekoj, do Sunca nam je trebalo, znači, 177 godina, a do sledeće najbliže zvezde bi nam trebalo 49 miliona godina. Sirius, ponuđenim odgovorima, on je udaljen preko 8000 svetlosnih godina. Najbliže od tih ponuđenih odgovora bi bila zvezda Danica, da je zvezda, ali je zvezda Danica u stvari Venera, planeta Venera, i ona je udaljena oko 40 miliona godina, ali u pitanju zvezda bila koja je najbliža, tako da je tačan odgovor da je najbliža zvezda Sunce. U kom od navedenih primjera se telo kreće ubrzano? Spuštanje deteta niz tobogan, kretanje pokretnih stepenica, padanje jabuke sa grane, polazak autobusa sa stanice, spust skijaša niz strmu padinu. Tačni odgovori:
spuštanje deteta niz tobogan, padanje jabuke sa grane, polazak autobusa sa stanice, spust skijaša niz strmu padinu. Prvo da se podsjetimo, u kinematici razlikujemo dve vrste kretanja, to je ravnomerno i ubrzano kretanje. Ravnomerno kretanje predstavlja ono kretanje kada telo za jednake vremenske intervale prelazi jednake razdaljine. U slučaju da imamo ubrzano kretanje, dolazi do takvog kretanja da za jednake vremenske intervale telo može da pređe nekad manju, nekad veću razdaljinu. Ako primenimo ovo teorijsko znanje na naš zadatak, dolazimo do zaključka da se jedino pokretne stepenice u ovom našem primjeru kreću ravnomerno. Znači sve ostale odgovori predstavljaju ubrzano kretanje.